Nemojte samo uzeti sliku sa interneta ili video, nekakav primjer. Ne postoji najbolji položaj za išijas. Svako od nas kada ima simptom išijasa i jako ga boli, zauzima određeni položaj koji mu odgovara, u kojem nema tu bol. To su često primjeri položaj na trbuhu sa blago povijenim izdignutim tijelom ili onako lagano možete saviti nogu u koljenu prema sebi kao da ste na nekakvom poluboku na krevetu. Bitno je samo da pronađete položaj u kojem možete boraviti, disati i provesti barem nekakvih minutu do 2. Ako se simptomi smanjuju u tom položaju, taj položaj onda koristite uvijek za odmor i da smanjite iritaciju na sam živac. Nekome će odgovarati da je na boku sa savijenim koljenima prema sebi, nebitno desna ili lijeva strana, ili da onako lagano zakoračite nogu kada ste na boku, možete staviti nekakav jastuk ili nešto mekano ili tvrđe ako vam odgovara ispod same noge, da rasteretite same zglobove oko područja kukova i donjeg dijela leđa. Samo znači bitno da pronađete položaj koji vama odgovara. Nemojte samo uzeti sliku sa interneta ili video, nekakav primjer, nego vi sami procijenite da li se nakon minute ili 2 u tom položaju koji ste zauzeli, bolovi smanjuju. I nekakav zadnji položaj isto tako često, koji vidim kao primjer, legnete na leđa, postavite noge na nekakvu stolicu ili stavite nekakav ogroman veliki jastuk i deke pod same noge ili jednostavno stavite noge na krevet. Vidite što vam odgovara i isto je tu bitno da polako i svjesno dišete na trbuh, da se taj dio potpuno smiri, da se ta bol smanji. I isto tako napomenu još jednom, bitno je da možete provesti minutu do 2 u tom položaju i da pratite da se ti simptomi povlače. Ako te zanima još ovakvih savjeta, kako si pomoći kada imaš išijas, komentiraj išijas i poslat ćemo ti besplatan vodič.